Cik Bula diajak kemari senang nggak? Senang. Senang. Jadi Kampung halaman. siapa yang bawa Cik Bula? Yang bawa ke sini Kakak Bani. Wes. Kalau Kakak Bani tak datang, saya pun tak datang. Apa kata-kata untuk Kakak Bani? Kakak Bani, semua sepak bola PSSI maju. Oke. Semua kami sudah dipanggil PSSI melatih divisi utama. Jangan saya. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. terdekat. Begitu juga pas pindah arah bola mereka begitu juga sama. Ya, tetap kompak terus jaraknya yang dijaga. Oke? Ya. Oke. Terus lewat belakang. Tambahan waktu 4 menit.
pergantian pemain dari tim PSSA Asahan. Nomor punggung 8 FA Rup Akhyar keluar, digantikan nomor punggung 16 Raja Herlangga. Oke guys, jadi skornya 4-1 menang PSSA. Rindu kok kan Ke? Rindu kan? Gimana Cek Bula? Komentator lu? Partai kan 3-1 kan? Hah? Apa satu pahlawan dia. Jadi apa belum? Saya membela 2 klub. Nah, ini Saya non blok. bekas klub ya situ Bekas dulu. klub. Dulu Tanjung Bali ini. Dulu saya klub sepak bola pindah klub Malang 21 diskotik. Ya. Jadi Guna saya. Cek Kapuangan lebih. Cek Bula diajak kemari senang nggak? Senang. Senang. Jadi Kampung halaman. siapa yang bawa Cek Bula? Yang bawa ke sini Kakak Bani. Wes. Kalau Kakak Bani tak datang, saya pun tak datang. Apa kata-kata untuk Kakak Bani? Kakak Bani, semua sepak bola PSSI maju. Oke. Semua kami sudah dipanggil PSSI melatih divisi utama. Sastesen, serang juan asal, saksi gola, 3 kaisar, PSTS Medan, PSTS Tanjung Balai,
PSS Azhar tak jadi baik akibat COVID-21. KIB bilang tiada. Itu yang pecah. Ya, biar kali. Bukan. Cik Bula menggilo di Stadion Tanjung Balai. Weh, Cik Bula. Ini judulnya Cik Bula menggilo di Stadion Tanjung Balai. Gila. Jangan. Nanti kita lihat nanti di grup. Karena kita dari sini biasa kita respon. Ya, nanti di hari kedua kita lihat. Dua bisa ditaruh. Ya. Itu main setengah 10 baru main, jam 9 baru main. Apa nanti kalau misalnya bisa dipakai lapangan? Iya. Ini ada apa? Iya, harus ada itu karena 3 hari. Nanti di grup kita juga. Ya, perjalanan masih panjang. Saya bilang masih ada perjalanan. Jaga kondisi. Itu aja yang paling. Dari kakak, mungkin ini terima kasih. Kita dapat kehormatan karena ditonton sama mantan pemain. Misalkan, jadi kita lebih fokus lagi, konsentrasi lagi ke depannya. Jangan ugal-ugalan, ya. Kamu, bang, juga kondisi kita, karena kita tarik kita kalau es kayaknya nggak ada, tapi kalau airnya banyak. Bertun aja nggak tahan, airnya aja nggak tahan dia. Bagus. Langsung ke lokasi aja. Nanti siapa yang ke lokasi makan malam dari kami. Hai. Semua kan ini. Silakan. Kita tampung. Hilang. Saya sama Kutardi aja sekitar itu aja. Double tapi kan tetap aja. Triple. Ingat waktu. Ada lagi doa. Dari kejaran semangat. Siapa ini? Siapa ini? Tuh. Gas,